Kesengi Easter Sunday kawaman kawi nang isengi bekerpang ke Kristan, de lehwarom ya ka hakalain ke perthai, yokum moy kesengi bekai imbiang Jesu Christ, hade le sengi wacha sa narpna u halop Calvary. Jowai ye ni de lehwaro ki balang Kristan, hebari yo o sukhi, hayung mane ka Saint Teresa Shrine, ke Jowai Parish, hebari wan mo chimantara ki parawa ngaj, hage yasan, de emle ka mas bukhoj, wayak mada administrator ke Jowai Diocese, Reverend Father Ferdinand Carr. Hachpa ka tiyaw chpa ki Easter de em ka tiyaw khoj na mogo Holy Week ka warstang na ka Palm Sunday ka man kam ka dak usa kan moy psiaw Jisu cha Jerusalem hay wa hakani ka tiyaw kan mo le ye cha chet ka law Jisu kam jo ka bam ja wa khat do na mo ka Last Supper ibada poy sa ka Good Friday ka man ka sngi wa cha sanar pna Father Ferdinand Nakar na kana wa ya kanik Easter Sunday de tip le ya ka kam ka pascha ibo wan na ka tin Hebrew kawaman le ile ya pas over ki ju yo kun moy ki kam ba oblai bo wa ya ka duria rongso yo ye ki ju wo lai na kiti uparo But we have originally agalis supply pasca bani kemau ya ketinggi part by Jisu. Aku menegasi aku kenal ini dia ketinggi pasca. Ada yang ketinggi betul ya, jenuh kamu kuno. Ada ketinggi Hebrew kepala ya slogan sebenarnya. Passover like a Passover to be Jews, Akaba, you can mark, you can like Lord, you can like to be at the real Passover, you can like Lord to be now, you see, you can long now, you see those things from the Jews. Bijan ini hari itu hari ini